Kajman je zadržao. Kasidul je selo vitezova i dom stiške konjice. Trke konja na Todorovu subotu ovde su glavni događaj više od jednog veka. Neko kaže čak da je to odmah posle Turskog rata, kada su Turci otišli, da su počeli da se održavaju trke. Nisu bile na hipodromu, bile su po nekim livadama, po putevima, ali svake godine su bile održavane. Do dan danas. Livade i utrine pre nekoliko decenija zamenio je hipodrom koji su izgradili sami Kasidolci. Od ove godine publika je trke mogla da posmatra sa novih tribina. Pored svih ulaganja koje smo imali na našem gradskom hipodromu, čak smo i otvorili spomen salu ljubičarskih konjičkih igara i konjičkog društva Knez Mihajlo. Jedno od ulaganja vezana za konjički sport su upravo i ove tribine koje su koštale grad Požarevac 4,5 miliona dinara, koje smo izgradili ovde na prostoru mesne zajednice Kasidol, odnosno na hipodromu koji se nalazi unutar sela Kasidol. I moram da se pohvalim, siguran sam da možda smo jedni od retkih, a možda i jedino selo, tačnije Kasidol, jedino selo u koje ima svoj hipodrom, a evo sada ima i tribine na ovom hipodromu. Trke konja u Kasidolu su osim sportskog i turistički događaj kojim na neki način počinje turistička sezona u Požarevačkom kraju. Nama je počela pre mesec dana turistička sezona, ali je u sportskom delu ovo prva manifestacija ove godine kad su u pitanju konjske trke koje otvaraju i sezonu trka uopšte u Požarevcu. Prvo ovde u Kasidolu, obzirom da je ovo kasačka sekcija konjičkog kluba Knez Mihajlo, i onda se nastavljaju na Požarevčkom hipodromu. Ove godine održane su 3 galopske trke. U 2 Sveti Todor i pehar sela Kasidola prvo je kroz cilj prošlo ovdašnje grlo Kajman, vlasnika Milana Ivića sa Lukom Vasiljevićem u sedlu. Za Kasidolce nema važnije pobede od one na domaćem terenu. Kad je ovako pobjeda, to je srce je puno, znači to ne može da se opiše rečima. To je stvarno, jer ja sam i vlasnik i trener, znači ja ga jašim u treningu konja. Znači spremao sam ga za trku. Tako, ali nisam mogao zbog kilaže, opet ipak je to uradio džokej, ali kažem, eto, to, ono što, i više smo ostvarili nego što smo mislili, znači rezultat je stvarno bio fenomenalan. Da trke na Todorovu subotu nisu važne samo učesnicima, vlasnicima i ljubiteljima konja, dokazi i to što ih ne propuštaju ni mnogi Kasidolci koji su na radu u inostranstvu. Velika većina, mogu da kažem, svi Kasidolci koji rade u Trstu i uopšte u Italiji došli su da isprate Todorovu subotu u Kasidolu. Osim trka galopera na Kasidolskom hipodromu održana je i revija paradnih zaprega iz Niškog kraja, a najatraktivnijima su dodeljene i nagrade.